Zdravo, pozdrav svima, pozdrav iz Holandije. Danas se nalazimo u Dordrechtu. Izašli smo malo da se prošetamo. Today we are in Netherlands, in Dordrecht. Cloudy weather. Windy. Vjetar piri, haljenice širi, koče noćas. Djevojčice da umire. Dordrecht poznat kao grad duhova. Ghost town, ghost town. It's Monday. Nobody's on the streets. It's totally different than Balkan style. Even it's Monday, Friday, it doesn't matter. Everything is full. And here it really looks scary. Imagine here, middle of the night, to walk. No way. Dordrecht. Hajde left. A? Evo čujete, neka dječica dobacuju i nešto govori na nekim jezičima što mi ne razumijemo. Što mi ne razumijemo. Klinci nas prate. Pričam na holandskom, vjerovatno. A mi ih ništa ne razumijemo, jako fino. Baš sad komentarišemo kako ovdje sve depresivno, mrtvo. Ovo ovdje sve kao Zombieland. Nema nikog, samo čekaš kad će ko izletiti i zakolje. Bože. Ono za snimanje filmova, brate. A strava je užas, ovo su zombi. Ovdje je Mila Jovović bila i Anđelina. Znači ja sam prošli put sam hodao da... Ovdje je zgrada. Zgrada, vidiš kako se stanu. Ovo je kao... O, duplex. Ovo je naša kuća. Kako fancy. Evo, ima neko cvijeće. Znači jako depresivno. Ali vrata od lifta su najbolji. Evo kuća im je, znači vrata ulaze od stana, kuće, šta već, kao kod nas u lift kad ulaziš. Ono, pritisnite sprat. Evo konačno nekog smo streli jedno auto i neki lik na motoru. Njega su uvezli skoro. Lijepi naš Balkan, joj. Evo ga sunce, mi smo baš onako slojevito obučeni. Još uvijek idemo, krećemo se ka centru. Mislim, nije ništa sigurno. Znam, vidio sam, znači... A šta je ovdje? Nemam pojma, radnica, neki hand... ručni radovi. Ajmo. Evo, pozdrav svima, stigli smo u glavnu ulicu. Jedna od glavnih ulica
Evo crkva ovdje, probao sam prošli put da uđem, ali... Da. Ali nisam mogao otvoriti. Ovo sad, znači ima ljudi prošli put. Ja ne znam da sam 5 ljudi sreo, znači. Ko što vidite, ponedjeljak je, ali izgleda ovdje ponedjeljkom mnoge radnje ne rade. Sad da li im je... Da li ne rade ili ovdje radi? A eto, Primark ne radi. New Yorker radi. Hajde vidimo. Izaćemo tamo sigurno gdje se vidi ovaj. Ušli smo u jednu sporednu ulicu. Evo ga cvijeće! Ha? Što se slikamo, ajde? Hajde se slikam. Žumanči, hajde. Peace, bitches. Možemo, ajmo vam ovu ulicu, pa ćemo izaći opet tamo. Ovdje skoro svaka druga osoba vozi biciklu, što je kod nas nezamislivo. Eto ga ide biciklista, mi sad da hodamo po biciklističkoj stazi. Svi su onako ono fake, svi su ono kao fake happy. I oni gledaju na nas Balkance kao sirotinja, majku. Evo ga. Fancy, ono vešera ima tamo neki. Evo i dalje smo u centru. Kao naravno, kao i prošli put kad sam ja bio, apsolutno nikog nema ovdje, sjedi u bašti. Ja se da je vrijeme poprilično loše, ali kao što vidite i ne radi. Vamo idemo. Evo. Znači, da. Ovdje im je negdje biblioteka, gdje se čeka? Ili dole niže. Ima lijep pogled, znači gore je gradska biblioteka, pogled na... Tamo je to dole niže. Evo neki kafić. Evo još jedan kafe. Evo kebab, naravno, bez kebaba ništa. Pozadnji Jelena Kovačić. Da. Evo je ovdje biblioteka, gledaj, jeste, gledaj. Evo biblioteki. Evo ispred nas, eto je tu. Evo tu, evo, piše. Pogled ovdje na trgove, vidiš. Da. Evo biblioteka ovdje ispred nas. Za divno čudo ima, znači svijet čita. Što kod nas obično ko čita, taj nije normalan, malo je otkačio. Ovo je Johan Cornelis. Vidite. Kao što sam rekao, ovdje svaka druga osoba vozi bicikl. Evo, gledajte. Vozikaju se, mi ćemo ovdje sada da rentamo i mi neki bike. See, every second person is riding bicycle, bicycles everywhere. Straight ahead it's a library. Very beautiful view here on the square. Žumanč. Evo crkva. A ovdje u crkvi šta je ovdje kao travel store, jel? Kao info, onaj turist info, jel? Je sigurno. Kao što sam rekao, svaka ulica izgleda isto. Sushi point, da. Čeriza sushi point. Pam, 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 pam. Aha.
Ispred nas, evo, nalazi se tržni centar. Tu je blizu i KFC i McDonald's za sve ljubitelje. Ako vas ikad put navede u Dordrecht, da se ne brinete što pojesti. Nema ćevapa, nema pite, nema sarme, nema pljeskavice. Nema ništa. Što se nas tiče Balkanaca, kao da nema ništa. Evo igračkice, ovo CV shop. Znači pitu nemaju, nemojte se očekivati balkansku pojedete. Ništa, jedite KFC, jedite hamburger i to je to. Evo ovdje preko puta je knjižara, ili ti ga bookstore. Evo ovdje za housekeeping da se polira ovdje. A ovo neka fancy radnja, vidiš. Fancy radnja. Evo ima i DHL da znate ovdje ako imate neki package. Evo McDonald's vam je ovdje baš prije ovog tržnog centra. A ovdje na desnu stranu, sad ću da vam pokažem, je KFC. Evo ovdje u sklopu ovog tržnog dole je New Yorker, na donjem ulazu. Dole je Primark, ali... Evo ovdje vam je KFC. Ili je dole onaj Primark, dole. Dole je onaj, ajde da vidimo dole. Možda su otvorili danas, skoči iznad Primark je dole. Ovo je tržni centar. Pa stvarno ima dosta svijeta danas. Glavna pješačka zona. Ovo je kao pokušaj Deichmana. Deichmanu pokušaj, jel? A ima neka rasprodaja. Jel ti ga seju? A ima i ovaj, ovo je njihova znači, jel? Ova radnja. A imaju po Njemačkoj sve po Kelnu i Koblenz. 200? Ajku ti, jeben. Treba za zim kupiš da. 140. Poprilično je skup. Timberland, Nelson. Idemo unutra, jel? Vrlo brzo smo izašli iz Nelsona, pošto je preskup. Tako da, idemo dalje. Idemo da nađemo nešto što je prikladnije našim džepu. Mi ipak nismo ovdje domaći, mi smo jedni od robova koji rade ovdje. Evo ovdje neka gospođica na terasi sjedi, mogli bi mi gore da se priključimo. Kafica neka, ništa, čaj, nema to. Ovdje ne zovu na čaj, na kafu. Ovdje ako te vas ponude, da vam kažu zdravo mnogo. Evo još imate ovdje ulici DHL ima. Evo ima Pandora. Pandora. Pa prošli put nije radila Pandora ja kad sam bio. Ne. Može mi kazat neki. Ha, ne znam, ajde vidim. Evo ovdje imate Jack and Jones. Ima Sting. H&M. Ili ti ga H&M. Isto neka fancy. Češ da idemo u Sting da vidimo šta ima. Možda ima i Primark je otvoren. Hajde gore da vidimo. Idemo sad u Sting, narode. Ne mogu snimat sad pa utiske vam kažem kad izađemo. Odustajemo i od Stinga. Preskupo je ovdje, tako da idemo dalje. Ništa za balkanski džep. Tako da. Šta kažeš? Izlazimo.
thing. Doviđenja. Doviđenja. Pa, pa, pa. Evo, Rituals, Douglas. Evo ovdje H&M. Mislim da je van Primark. Ali nije otvoren, nisi, opet nije otvoren. Vidio su neki došli tamo. Nema tamo, ja sam išao, ne znam gdje da sam. Da sam ja na pogrešan ulaz otišao. Čumanđi, ćemo po koktel jedan spičiti. Koktel. Evo, dobro došli kod Gigi-a. Welcome to Gigi. Baš vrijeme je depresivno, murno, malo se nebo vidi i vjetar duva u priličić. Evo vidite, pa sami zaključite. Mnogo je depresivno, ponavljam. Šta kažeš? A mi ćemo vam, našli smo neki kafić za bijedu. Deli neki ljudi. Ovo je mjesto za... Ćemo popiti tamo. Homeless cafe. No, I'm just kidding. It's just... Niti ćemo je održavati sastanak. Peace. Neće. Niti će nam... Kao, znam nam je Ralf, nije Ralf. Nice view here, really. Church. So as I mentioned, it's straight ahead's library. Hajde tu ćemo sjesti. Ma da. Ako nije rezervisano. Sestra, što imaš? Ajde, sestra, daj. Ja prvo uzeh vino. Vino. Nemoj sad šapati gore, evo ti ga double espresso. She's this lovely lady, she took order from us. We ordered a cappuccino and minty. Vidi časne sestre tamo u čošku. Šuti, ne komentariš. Evo Tom kaže, pogoda, došla časna sestra, oduzima sodu od alkohola. Aj. Nije mogla od ispovedanja više je pukla, pa je došla da se lažem malo. Ovo je bilo ono, ima oca i sina i sve rodi. Vi što ga je nagela mašala. Ovdje znači čak i samo patica ni kaluđerica. Manastir mi nije to. Kad se ono nije voli ovo mora da je naša neka 100%. Koja? Kaluđerica. Gdje je Sad naša se smijemo ovdje, sto ispred nas. Pokreni za nju kamer da se vidi to. Malo se zajedno. Malo sad nije dobro. To sam kao poslije Koji smo prvrsnjaci, snimamo ljude, sjedaju ispred nas, kažemo ova kaluđerica oduzima se, znači pivu. sve kao pokazujem po svojom. Evo ovaj kanal ovdje. Nije ko kod nas, ovdje neko nije utreniran.
Nije što hoćeš. Šalim se, dobro. Ovo je Aladinova lampa. Što mi nije u kesi, nego je ovaj Da. Ovo je Aladinova lampa ovdje, jel? Pa nije, ne vidiš? Pokušaj, evo. Sad će Gini da izađe, evo. Joj, Gini. Aj. Ne drmaj. Kaš smo rekao, ovamo desno je biblioteka. I vrijeme je sad kao sunce. Pokušaj sunce. Što kod tebe kamere je dobro. Brate, kola te jebala. Skloni kako. Stefan Lupino slika ovdje. Jel bio Lupino i srećni ljudi? Sekunda ne pada, čoveče, s ovog. Majko, znači sekunda da se prevali gore. Dunja! Say hi, Dunja. Hello, ciao. Oh, you gave up, getting up? No, I just went to a supermarket that was We went in the center. Last time I was trying this one to open, but it was closed here. Pam 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 param pam 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 param. Ha? Nema dok Petros nešto neće. Evo, stigli smo, vratili smo se nazad na naš brod. I Jumanji, kako ti se čini Dordrecht? Amazing. Amazing Dordrecht, amazing. Ne, kako se kaže? Da nije smiješno, ne, kako se kaže ono? Da nije smiješno, bilo bi žalosno, to, pa da. Tako i za Dordrecht. Tmuran gradić. Ali možda je lepo kad je sunčano. Ma ne vjerujem, brate. Sad oblače. Evo, koji ti ima majke. Evo fancy ovdje neki. Šta, brate? Vidi, ti imaš vrata, polaziš na toalete, pa stepeni nešto, pa A povezani su gore svi, znači mogu... Party. Evo, vratili smo se nazad na... Što bi Didi rekla, na korab. Na brod smo se vratili. Ovo je naš lijepi brodić. Home sweet home. Pozdrav mala Raja. Do idućeg viđenja, doviđenja. hvala vam puno. Hvala što pratite kanal Porodice Stanković. Don't forget to subscribe, like, Share. share. Pam.